Now simtholile umsolo waboshwa. Unfortunately nakayoboshwa mina zange bangimene. Ngoba bazi le attitude yami enukayo azange bangimene. Vele iyanuka. Namanje isanuka. Imabuti ngithe siqabanisa le nto. Bayisabile le attitude yami enukayo azange bangimene because bengiyothinta one button bavele bonke ngabe manje sikhuluma enye into ecacile. Ezwakalayo. Manje ke bambalekisile amaphoyisa it's fine. Mara ke ukumbalekisa kwamaphoyisa kube right. You know why? Lapha emgwabeni ngishilo. Nangane lelanga nge-13 ngishilo. Ngathi akayedwa baningi bayinkindlana. Lo uzosinceda lo ekutheni ngoba sesiqalile siba-identifyishe kuna people of interest njengoba bahlale basho amaphoyisa. Bese ke uzosinceda ke uzovele aqula ngayo yonke indlela. Angisho Luki kunanomfowenu lo bhala lapha ku Facebook ngiyabuya ngizokutshela ukuthi why ngisho kaso. Lapha ku stay informed. Unfortunately uyigwala. Uma ngabe bekayi hero enough bekuzothi ngenkathi uthando lethu ashona abheke le number ngoba bengiposta. Athi le number ngiyayazi number kamfowethu bekangifonela nangayo. Bathi abanye silesiwenze kade wabhala ku Facebook. Bathi abanye siyabonga. You know why ngibhale ngale ndlela engibhala ngayo before? Ngibhale 1 kuhle ngoba kwamahlango bakhona eAtheni. Nabasekhaya kwamabhena bakhona. Uthi ugogo ngelanga ingane ilahleka ngayo. Ungizwe kahle wena obhale ku Facebook. Sengikhona manje I'm responding. And I don't respond to you. I'm responding here in this community. If you want to challenge my response, come and stand here. Ngasho ngathi mzukwana sibathola yoqhuma inhlavane ezinye ziyofekela. Angisho manje ke na into ekhona. Why ngibhale ngale ndlela engibhale ngayo? Ugogo izolo nangu uhluphe bekakhona. Athi yazi uma ufelwa kunalezi zinto ezivelayo zimane zikudide. Athi ugogo umuntu ophume nothando lwethu la aphethi atsha nazo thengi atsha kube ukhulisile manje ngifutini nakini now letho mina ngiyangihonda wadiwa nakhona ngile lapha ya ubaba Masuku can tell you lo okhona ithe mangifika zange ngene something sejika la ungasangena ubaba Masuku wathi yavele vele ungangeni singakakhulumi next now umuntu wagcina mndeni wangapha kwaMbonani nangapha ekhaya kwaMabhena nangapha ekhaya kwaMahlangu efuna ukutshela kona umuntu wagcina obona uthando lwethu angena kwababa uSikhosana athi uma sisikhuluma nabo dibakwana uthi udlulele ngathi udlulele kakhokho wakhe ubaba uSikhosana uthini wena kithi uthini kahle hle kithi asichize ekseni baba uSikhosana uyima mamele ungahuye ubona umntwana ashonile mamele kahle angisho ukuthi baba uSikhosana uyayazi kodwa ke afithi identify the people of interest that need to be interviewed. Umbonile umntwana angena umntwana uphume nale ntombazane yakwakhe washi acha possibly wamlandela wathi ungilandela mara umuntu ombonile angena eJardini akazi nokuphumela kakhokho na kube ubaba uSikhosana uma thina sigcina lapha nabodi bakwana unfortunately bakwana off manje ukhathele ngoba usebenze futhi nasebusuku akekho bekazokhuluma lento engiyikhulumayo now ngizokutshela ukuthi lento mina ngithinta ngapha ngapha ngithintile kumzukulu wami ngomhla ka7 February ngizokuthatha ngifaka kule ndaba yamafoni usisi wami uyashona siyamthola nasithatha kumthola mamela simthola ukuthi udli poison yima ewamsisa ngimlamayo udli poison now April siyamnqoba nge14 kuyadlula sithi no samkelile konke ku right now uma siloke sicheka le ndaba yale phone yangena mamela ke ukuthi nani ngibhale kahle kanjani ngithe mina umuntu wokugcina
obone usisi wami aphila uthando lwethu ulontombazana ukhulisile yima umuntu ngokuqala yima wokureport usisi wami ukuthi usisi wami unyamelele ukhulisile i-coincidence yini kanti yena ukubona ngayizolo uma ilanga liphakama lijika lishona ngapha kuba nguye futhi oya kumama wami uyothi umncane ulahlekile asimthola sazi ukuthi sikuphi sibathe siyamfonela asimtholi anginankinga naloko sambile sayophula samthola ithulela umntana kamamami sawathola amahalphilimi nani it's fine ushonile but ke esikunikezile amaphoyisa engibanikeze yona ithask kuthi umndeni wami wonke lona ofile let them go deep like ngiza kule ndaba yala amafoni the phone ethumela imessage kumama mntwana iphone ebekade lapha endlini kwaBasikhosana yo imake uma bathatha kuyisebenzisa bathatha isim card bayicrasha kanti isystem yethu seyibambile ukubekela kusitulo never again isystem yethu seyibambe lento le iphone engine yephone engine number yephone bayibiza ngeIMEI seyibambile igodli bayakhipha bafake enye isim card asisabhekanga iphone sesibheki iMEI number ukuthi manje sekusebenza le number manje ke ngiyanikeza mina ngisabi fokolo uthi manje laba abanye bayafaka lamasimba washintsha right to manje sebawashintsha yasukeleka le phone ngo-April uyena lesikhathi sakasisi wami umazofa ngo-April le phone iyahamba iya somewhere emaplazini uma ifike emaplazini kukhishwa le sim card yakaphila Njoms kufakwa isim card yenye intombazana mayiqeda ufakwa le sim card yenye intombazana yathi kwenzakalani le ntombazana beyifona innocently ifele ibhedi icela kumngani kabhutwayo ukuthi ngicela ungibole ifoni yakho ngifone because yami ifele ibhedi umngani kabhutwayo umyamnikeza lo mfowethu Sunboy uyamnikeza naqeda ukumnikeza uyafona uyaqeda ubisela isim card yakho uyasithathela now le phone yale ntombazana ithi ngingenile ku-engine number yale phone yakaphila Njoms manje ngisebenzisa ngingene kule engine number yami yephone yami ayikhiphi isim card le ntombazana uma qeda ukuyikhipha ufake enye isim card i-engine number isele our police and our system says the engine number seyigijima ngale number yale number manje yale phone number we track the engine number and the phone and take the girl to the custody. Sathi uzositshela iqiniso. Angithi what's up? Uthi hayi mina ubhuti wami wezana nomngane wakhe umngane wakhe ngaboleka ifone kai. Sathi siyabonga uzolala la uzovuka kusasa. It's fine akunankinga. Kusasa ekuseni sathi sikhombe bona Friday. Angithi lo sini. Friday nakasuka lapho uthi hayi into eyenzakalayo la umngane kabhuti wami nali igama lakhe nagama lakhe endaweni ethi lana umngane kabhuti wakhe lapha emiddle feet wagolwa njengentethe manje ke nayi le ngifuna ukutshela yona uthando lwethu ubani ukhulisile ngithanda uthando lwethu ukhulisile ungena njani usuke Pick n Pay uyabizwa ukuthi nanga umuntu wakho sesimgolile uyeza bam interview uyalinkela look mhlamba uyitholanga shapa angithina was very close to his scene postmortem or no postmortem uzinqumile unfortunately lo bhalile ku Facebook umtshela ukuthi postmortem or no postmortem uzinqumile umqashi wakho ufonela mina at slash you have been close to this case. Let me give you an update. What is what is happening? Ithi khuluma. Uyagap. Ithena ka collapse. Wa collapse le toilet. Thank you. Emsebenzini. Manje ke ilezo zinto ezikhona. Izolo ngithemina unfortunately babusikhosana ngiyamazi kusuke Mandela
akhavara amasifu wami amasofa wakwami ingane yamampela yokuqala yakwami yafaka ubaba uSikhosana ngiyamthanda futhi mara ke okubalekile uma ngabe ubaba uSikhosana akayazi lento le fanele aye lapha kusasa simbemile yebo ukuthi aye kuma CID ayosho akwaziyo ukuthi angeke kube possible ukuthi ungogcina obona umntwana aphila ungoqala othola umntwana ayishona let us bilise lapho ukuthi asimnuki asisho ukuthi siyamnuka ngithembile ngoba bengikwatile izolo mamela uhluphe bekakhona nomndeni omunye nogogo nomkhulu ngathi kuzoba nzima ukuthi ubaba uSikhosana uzongcwabela umntwana wakhe yebo ngithe ngathi kuzoba nzima for me because we can't live nabantu ababulalayo sithule bazongcwaba kube khona umncwabo kube normal sithule unfortunately mndeni asilwi nani sithi thina umuntu obulela ingane yethu sifuna ilihlo lakhe lo ngane yethu bese bayasho ukuthi bebamhlabelani ngesasa lenungu la Rostlana nabathakathi Sengeke sikhona ukukhuluma lana besifedwe sivilile manje ke Christos recover ibekile siyaduduzela bathi abanye abantu isaka senzani la ngiyakhona mfundisi sasa ngicela nitshela iPFF nitshela iSanco nitshela iANC nitshela iSACP nabangena impahla zama-political party nisiboleke noma ngaba uyisiyo leyo political party iboleke zihamba siye khotho yebo lo mfana simfuna aphila yima kancane wena bamkhibe simfulane mamela besizoya namhlanje siyolala lapha ndoda ekuseni manje ke akekho la usesandla epolice station yasesandla akunankinga mina kimi ngintando uma nithi masimlandeni ngetoyitoyi esandla simlande akalandwe hey asimlande vele samlanda simthatha siyayilungisa fanele kahle mara fanele kakhipha ngani icala thina kusasa siyefona kodwa lesitshaba esikhonela esikhonile ukuba la manje esikhonile ukuba la uma bathi siyomhlangabeza ngetoyitoyi endleleni siyomhlangabeza ngayo sibeke la kodwa fanele aqule ukuthi uthunywe ubani usebenza nabo bani yebo bese uyafa bengafunisebenzisa lento ayiyakufina ngithi mina kini sifune nenyanga yebo I am the one who's going to pour ifuel phezu kwaleyo nyanga ngithise bathi abanye abantu ongenasona bakaphonsa ilitshe lokuqala anginasi isono I'll be the first one to pour the fuel petrol phezu komzimba wenyanga laba abanye ngizabashiyela nina ningumphakathi ngoba bathi bona le ntombazana isebenze Pick n Pay yabona mara beyitshela abantu ukuthi imoto ngiyoyithenga yani mara uthatha imali mamela sasa Jefferson sasa hayi ngo 8 ikhoti ivula past 8 manje izintombi leyinsizwa nolingisa amabhodi wenu nibhale imilayezo yenu mamela ke asikhulumi leyo ngo 8 fanele sibe silasi sonke ukudlula lokho yebo siyekhotho mara ijongo yethu ukumhlangabeza Sandra abanye bazaphuma la
ngale ndlela eya ePitori ngoba sazi iskiro siyovela ngakuphi. Abanye bahambe nge-R555, R50, R555. Sihlangabeza iskiro. Yebo. Asikwazi ukufika nomsolwa. Now guys, long live the spirit of Kaduna to the Separate Batam, long live.